Mr. Sam Burge, Betty J. Burge. Jun, court 1 po. Court number 1, Hayden Uno, J. Marie J. Boyd! Kapit ka ni Mr. Sam. Bakit? Bakit? One. Hayden. Pag ikaw natalo. Mana kaya po? Hindi na makakapita. Court number 5, Win TJ, Prince Dax. Court 5, Win TJ, Prince Dax.
Ay, sige. Kayo ba ni Julian? Ano po yung pangalan? Tapos na? Lolo. Court number 3, Franco Cha, Daryl Jim. Court number 3, Franco Cha, Daryl Jim. Court number 3, Allen Chester, Kent Joseph. Allen Chester, Kent Joseph.
Nakita na yung pera. Mas nakarami pa yata laro si Kimi. Gusto ko yung hihimatayin ka na. Sige, balis ko. Hindi na. Lekus. Ay, nakabigyo yan, oh. Sino? Tapos na. Lolo. F. Franco Cha Daryl T. Jim. Gusto kayo?